Viral kru kapal yang tengah berlayar menemukan seekor ayam di tengah laut. Wow, ternyata ayam beneran, guys. Ade, ayam di tengah laut. Ayam apa? Ayam laut. Ayam laut. Ayam nasi. Ayam nasi. Bukan ayam potong ini, ayam nasi. Ini ayam nasi. Ayam nasi ini. Ayam di tengah laut ya. Nah.